Beti di ma anggado donggolo dumo ma jam 2 beti di polo loti bohe duhenga di nente ma du malepo karajalo balati mau koyo to beheli silom protiam mota mahai duma ulangi atau mulai ulangi politi di po pilomuloa atau mulai ulangi audi mas sampai ke Balio. Jadi hati-hati ta hina awat to dalalo kodaha kepetala karena mau dipulato dalalo nente si na ingin di modu poti paling hui odung kalau banjir ke kampung walo. Jadi kampung rawan banjir hati-hati di Karat.